Hello, papagayam, naimbag nga oras yu amin, matutudo nga aldaw. Agananad tayo kumay, tanyaman nga ramidan, kan sa di naman apapanan tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na compilation, di sagot mi kada kayo, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello, daytoy manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at naggapo kinigayam tayo, wano pagayam tayo, naglingad itinagan a Charmaine. Dear manang biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y drama kan ka. Kat si kalakuman ti makaamwa mang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kayat me ti makatrabaho, iso asimrak kami iti may sa amol, ka sales lady. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine, Remy. Agpada kayo nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati masurot, Leo. Hami nga yung pagarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamit yung timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalayin nyo pa daglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo ngamin ngagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyog-kuyog. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabain ngamin unay, mahin-hin. Ang mamuyok, kasla kayo kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Ala, sige mapan kamin. Agawit kami na-submit mi matandag iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahala ti cellphone number yo. Uraya sino kada kayo? Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga ta ti ibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasara kita anak ngamin kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rek na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bang. Kanji lipstick mo napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak. Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't kang interview, Gwen? May papanitian niya. Ay, sus, dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabain nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya? Naangaw ka gaya Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gaya mo. Ni Remy. Ni Remy? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Keras kung amin da jagaye mo, Charmaine.
Anya? Tulungan naman. Damo pa ila pan nakakita ka ni Remy kat keras ko at dagosan. Madlaw ana singkwet Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang matidiginatang ko. Ngamlimaw lamatan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, Charmaine. Ay, no, may papaniti ibagbagam. Kita ka, no, niya tayo maramidak. May karim ka diya matulungan nak. Kat padasak to, ha? Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro nak. anyat kasuron no? Masursuro nak ito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-ibas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan, taintag pa siya ta day off ta ita. Oh, ape anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tatangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ha? Ala, apay akas tamot tan tibagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki? Di mo isa pasap ti kasta. Tasaan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Jak amo ah? Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Remy. Imawagak. Kumusta? No nasaumon ka ni Remy tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasaum ko malata na? Babaya matay bagak to. Ewan nga. Mabalin ang maalat yung cellphone number ti gaya mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak di. Ada pa nga wisak kun ko na. Ay, kwa, rimwar mat, at digestor, iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang aro doon, tawisak amangan iti restaurant. Dagasak inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno amok, no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Remy. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo Ang kurso na dansamat kanyam. Anya? Talaga? Oo, hangka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Remy. Si kakit di mo? Saan mo ta? Ngamne, hangka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak mat kiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw Kaya't ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amuam pa nga kusto ti kinatao na. Hangka nga agdalak nga dagos kanya na. Oy, Remy. Siyak tagtugaw ita, taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan na kanyam ni Remy, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigaya mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak namin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Bakahan na ka nga type. Anya? Uwan, naibaga na kanyak nga hanakano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanapay nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro na siya ako na mismo ti mangibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa. Uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayam ta siyak ton ti mangibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayim mo. Apay ngamin nga isupay lang.
Ada akmat ito yung amang ayat kanyam. Apa nga dinak makita ay aliyo. Uy, Shermin, kita anak matlatan. Ay, awan Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyukan ka? Ha? Ijay? Sarong karak ko man ni Remy di balayda. Agpakuyukan ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka Leo. Day, talaga yam. Sulinik matgayam dito ti balayda Remy, Shermin. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, uwan Leo. Damo nakat ito nga talaga tayan ti balay da reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyigakan niya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa din ti balay da nga eh. Ay, dajay! Dajay man oh, dajay. Ha? Nakasaramat. Nakapadlak iti ruwar. Nagdakal ti padlak na. Awan mo ti tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag tugaw ija si Rock ti mangga. At dain-dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Shermin. Darasam nga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di gayam ko. Ni Reme. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengak. Kapuiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Katpadasam lang Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga numapayak. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Bagano kaya anak? Siyak nga ron ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Babayi na nga raon. Siyak nga ron ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Remete na ikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabasto da kakabasol mau. Haan, tulungan ka nga ro, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, tarabiin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Nasing pandayjay. Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam Shermin. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kin ni Manong mo. Itala ngagdaton. Kat, tadtalang mat siguro ang nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Anya? Damag mangkeng karimay. No, adda na ibaga ni Shermin nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, May papan keng ayat, kasjay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanya, Manong. Ay, kwa, uwain. Ay, pasensya ka na, Diyak ko makayat agarim aram, tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka nga, hindi kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo mga nasingpag ka kahit. Kwa. Apay danobyo maun, Dan, Awan pa'y Manong Orlan. Aw. Diyak man ammo. Ngam kas lamabuto nga ang makinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Musak ti pakiin na yan ayatamaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, Iso ano kaya tinak ka ibagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag,
Sapay kumata danam na makeng kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with a prinaw. May mesa ka mo, Charmaine. Ayan ni Remy ngay. Awan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan ngam. Naunaan na kan dya kabsat ko. Kat na ikasarnan dya gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitate mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala. Nailaw, ano ko matan nga naipag. Ay, Leo, ang ako lang day jay Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man agbartak. Intag shot. Ay, sige, agkuyog ta nga ron. Kaya't ko data, Leo. Nasakit tinasam ko. Tatiam mo, nirimit yung masawa. Ang saan mo gam? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan? Ano na? Karikata nga klo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka? Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan, ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasan nga. Ado iti aglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alang nga rin, rumumartan. Pinta maturog ijay dagos ko. Kayat mo? Ha? Akat mo na! Day, talaga lang! Charmaine, kanayong ngawan to'y balayay. Napay papanam. Yung pagturturogam, ngay tirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apay nay. Maditirusok ko kan jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpay lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang kumamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? No kasta, pakaragsak ti pa nagsikugkon. Agad mo na. Amom ka di aday ito tinururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmaine. Agkasartan. Manungal daw ang tinapalabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan, Manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino kaya ti lugar da? Ako agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. No kuha ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y, Manong. Lukas ta. Mapantangarot iji boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan tinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da jay lalakay. Katuan mo't ay sos. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat dagiti babae nga isang sangpet na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Ti awanan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Ay, patuloyin main. Ala. Gawitan! Nagsarita tanto iji balayan. Ija iton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness!
friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bale. Tadda kami kinimanong mo. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Katjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Kat, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawak. Man nakaawat, kan nadungunay kanya. Iso nga ay ayatag matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko idinileo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso nga inaramid ko ti amin akabaalak tapno sanda nga agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay apa nagpasalamat na kanyak. Tanailisi kano iti mabalin apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan to'y pagayam mo, Charmaine. Nala pagayam, Charmaine. Makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Kadsapay la kumatag serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay kunadang arudan. Di ka agagawan no agalman itisan mo akukuha ta mga no isunto, ti pakaysag makam. Angam nagasat kalata ta na paraburan kay ti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam, Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo, papagayam. Daytoy iti pagayam yon ni Jenna Almoite, ang mga kakam iti manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naggapo ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Edmundo, ti surat abasaan kani drama tayo. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti pada kanayat ngagdengdengeg kadagiti drama nga upload mo. Daytoy kapadasak nga isalaysay ko ket sapay kuma. Tamakaita diti adal kadagiti padak ngagdengdengeg. Ide no makipurdiak adda na idumduma nga style ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nagawit ka, Matid Mundo. Apay, ada nalipatam? Nagtrabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang nga kadwak. Agsakit mo, dagiti ka kadwakaon. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti daduma kakadwam nga agkabiti iti kalsada. Aho, jak katsukaran dagiti atataw. Jak kursunada ti panagsasao dagiti atataw. Amangan no, madurab ko ti mugmuging dan o kamkamalida, nay. Saan man nakasta ti panagsasaumad? Nasaya atay ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay la makiap-apat tiraramidam. Saan ang makiap-apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kaanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Anya ti bagayon tay?
Ay, napagsayatan ako, ibagayaw dagosan. Ang no, pagdaksan ako sa hanan. Ay sos, pagsayatam da ito, tapagkwarta ang baraw. Plano nga min jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat bakante a karpintero ita. Ay, wain, antay. Adaw ti mga yayab kanya, ang yung siya tagmamaday. Dako na nga ginana ako ma. Ang yung da kayo ti mga yayab kanya kakasigay, banat. Ang kasanungay ti pamayan yaw. Purdi, yaw no kontrata. Ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. At ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat namag. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubisay di kumparay. Si Mardeng dapay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado ngagtrabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkaadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun dita salas. Tay, Angkay. Ay, nyo ngay. Nagbayag kayo marumwar dita si Legion, Antay. Angkay. Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo ngay, Angkay. Purdi, yaw no kontrata. Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay, kay may atang raw. Mabiit at talaga no kontrata, Angkay. Ang apay dakil aya abalay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalow type. Sige nga raw. Mabiila day, Angkay. Ay, nagring ka. Ang kagluto ni tida na mapagkabay. Alas 3 pa imot na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho, tapno malpas sa dagaws. Anya? Agkapya lang. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosara kaya ayan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo tayo. Hindi kagdigusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunayang nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang tapilitan nga, overtime ka. May tam na malpas sa dagos ti kontrata miya balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka rumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras ti turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ingka nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apa yung kasladyak makikita nila kayo mo dito balayaw? Ay, busy ngagtrabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni Insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak. Kat makitak maten nga agkap-kapi dito'y paraangan nyo. Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manen asumangpet. Apaw, unay mo't agagat jay asawa mo. Nalabos mo nga rin tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't nurumwar adag kape. Anya? Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawa nyo tiya gunay atap no malpas sa dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na naimbag. Basta nakiwar labasay. Mabali na. Lakay, agdigos ka man mag. Nang ang pup kan. Kagangay na, ha? Tagling-ling ita nga rin nagtrap-trabaho.
Amok ang aglinglingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Anaktak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho may no kasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan umalpas sa dagaws. Kakaisuna malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbitmutan nga eh. Kasta ka partak da ito asawa. Bakit? Ang quality mo lang ata dahil trabaho yaw. Wala. Siya pa iti ko na. Naglaing nga karpintiraw. Iso rumbang la proud ka kanya. Bakit? Ipasika na kadagiti ko kumaray. Pasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasin ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darikmat. Siyempre antay. Impuy-puyatan mi day. Takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may ken ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at publishing. Ay, siyempre umay kay to amin. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Urang nga 24 di balay may. Iso apay ka maniti may sapay. Ay kasta. Ay ka niya pa may anyo ngay. Por dia wano kontrata. Ay por dia mabit mo day jay. Mabibit? Ano kontrata, tata? Por dia lata ni tinal daw. Mabiit la day jay. Ay malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay ka, makamukay nga ron, tata. Huwag gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami ka nga ron ija ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day, tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Angat oras na ya? Alas 7 na. Di mat mangrugi ka iti trabaho mi ita ija balay da tata Andro. Uy, nga nasapa pa Alas 8 ti sirikaw. Ang muri 30 naman pa, anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tata Andro. Ha? Por dia mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbang lama sa pakalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Apay si kati makipurdiya ka siya mait. Ah, Akin may sawan da tatandraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na eh. Iturog ko ba eh. Isupay ti may nga oras at turog kaw. Ringin nagto ito nalasot siyaw. Kaya naiaplag kong ti plywood na pagida ka. Magturturo ka. Ilad ko biyay ta ginanaka. Ay na pa. Kaiso na boss ko ti bagbagay. Awan mo yung dagiti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kong ti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilan nagsapa. Agililad kan. Ay ka ginanak mo ta. Agbreak ka mait. Abos wag ko tabagi kahon. Sambutin na. Ay na, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumang po dagidayan. Naladisyon dita ti merienda ta panawan na dito yan. Bumangon ka nga ruditan na. Huwag ka day. Iridab ko labi 8. Takas la maulawak. Nabanuga ka nagmartilyaw. Ure 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Tagtagari ka day. Hindi ka lang gulimo mo dita. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa na pan. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi ilad ti mapan mo kukuon sa ijay. Talna ka mamanay. Tunad na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasadagos da niya ha.
Anyang, iti pagsweldo ako, awarin trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababa inti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Kandi mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ako. No adda mga yap man ang kanyang nagtrabaho, lepasek tunday jay. Kaano nga amal, Pastor Aramidam Edmundaw? Nagbayag mo amal, Pas. Kasta talaga, tanay. Masapula quality, ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plano ka na imbag, ano niya pamayak? Masapula siriga ka na imbag, tapno saan abangking ti pan nakayaramid na? Kasmat itiin na po day ta, ha? Saan aya, ano ang luto ka itiin na po ka arasawa mo pa iti bagas? Arasawa mo na imbag. Kalpasan na, rokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na naimbag. Tapno sana nakusay. Kasta tiraramid, tata. Iso hindi kay kadagganat. Pimpintasik ngamin, ti pan nakaaramid, ti kwartuyaw. Ay na, it's time to rest mo nina, ha? Anya nga ngarab. Agila da manan dito niya plug ko apply wood na. Ay na. Ay, ayan ta silpong kung tagbuya man. Lagi nga makaturog, hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na, niturog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitiro amitay. Nakaulisak. Kinadapay po nga kaw. Na. Awa mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Nay, nakaring ka, Edmundaw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa ang nagawid tapno makitak tararamidam. Gusto gayam tinaydanon kanyak ngararamidam. Ketap no di ka malamok. Ingkabil ko na ita moskitiraw. Ken ulays, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tagsapang, narnakan kan ititurag. Unay kan Edmundaw. Iso mo ilagayam asa na malmalpas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa panaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nagbrika mo't atata. Ala. Bagkatam amin nakagawam ta gawit kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Sa orda dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldaw. Di na mo intuday. Ay agtal na ka. Gusto ti naramid da. Tapod no mga mintimbagana. Maladla daw ka lang arudan, agay ayam kapay. Uri asinumot siguro nga amo at talaga makaungat. Pag nakmamday tan lakay, kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mga lakan ka nga agtrabaho takas ta aramid mo. ay, Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day. ha? Ay, Ala. ala, aging ginadlakay. Ay, saus, apa yang ngay? Ay, ukom samet tay. Ay, Ngay? ha, Ay, saus. ni, awanan, si Mardeng mo lang. Nada siguro bimta kabulkan, ah? Iso, naggunggun ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamot ni tay nagginginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da Edmundaw. Narbamot ti may sa adidaeng. Ay, sos. Apay ngay. Kasta unay apong totjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na Edmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta? Iso mo't lagayam anagbiit kayo analpas. Tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng.
pinagtutuon mo la dagijay hollow blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruar, gapo iti pintura, ngam sinsinan mat gayam ti pan nakaramid na. Ha! Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka, asikati gumatang iti materialize, ken aminan akasapulan, ngam kastamat gayam ti naramid baw. Ulitam ti trabahom, Ha? doblem nga aramidan ti balay tanakaw, ngam awanan sweldom Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad maw. Kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di na laka siya. Ay, awan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad na. Kuha, sige nga ron ha? Ulit lang, nantay. Kaslaakla narunaw nga ice, gapo iti nakaro, abain ko iti dayda ka nito, manang biyanang. Jakon nakapalagpay, isungay naramid kulatan ti kayatda, tamukmet nga dabasol ko. Inulit ko nga ron nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak, kat naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak, ngam binaybay aklatan tabasol kumet. Kat gapoy ti dayja napasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Kat jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga rod, kat idinakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga mentag sasaor, timang lukloko iti pada atao. Tati amo makalamang ka, makaliksab ka iti ado a kwarta, nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre saan la a kwarta ti mapukaw, tapati panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti may sakapatgan, ti panagtalag ti pada a tao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isublay. Agam no pa isaan nga amen, ngam kaduan na. Agyaman nakiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hello, naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad, itinagan amare. Kastoy maanti ko na ni pagayam mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Adda asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod agsalaysay, idi kakaskasarmi pailaang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na, si kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat
trabaho amin ng tiagluto. Aginaw, agdalos, kanda dumapay. Agtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak na kay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule kong aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang yo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan niyal daw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man niyal daw. Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? No kasta? Naging inom idibaro pa'y laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wen, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikasuan dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidam inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidam no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablabang. Bayam ti sawunda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umragtan di balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Addan sa umay, lakay. Wen nga rod. Insan! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay, Sino, Aldo? Ni Insan Berto. Insan! Ni insan mo birtulay tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man, insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech.
Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibibiyang dito eh. Go away, Mari. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da nga min idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka nga minun. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam Ay, awang mga roden. Ha? Awan man nga roden te. Anyat kaya't ka sa una nang. Ay, asino kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayo. Jak amo ti contact number ni Bayaw Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayo. At the cellphone number na kanyak, day jaka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagakla ko man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Awan kadwa di rabe ay. Tarimwar kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawid, di balay da kumparay. Isuda nga min tinagkuyog. Anya, unay mo't nga minan. Apay nga minan nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, likan na gantiara kantay. Kaya may isa, kailiw ko mangarod ang makabandin di kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye mate. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay. Nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako, tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga roden no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga roden Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay naapo, nakababay ni di asawa na bakit. Nukastawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay. Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumparik, iti paraangan da. Uwan nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, na, awanay. Nagladlad man yung tinsang kaon. Bading ka diti asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya,
Ala, agawitan, Berto. Jakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw ng agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga ro din na mahal. Sana na maulit. Ay-ayatan ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan day jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya? Papanan nyo manan, Berto. Awiso man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan ngamin ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wen bakit? Jak uminom, promise. Siguradom lang ang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Danag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabot, insan. Ay, kwensan. May salabot, ay. Kalpasan na, gawid tan. Sige. Si Kalata ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala kadag iti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Win insan. Ay, ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ni insan nga oray na bartekan. Rumbang laang, tas ika tinangawis kan kwa na. Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad akman iti bistida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay purdyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Mabutoy nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung sopa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway,
Nadaga nga min no di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak mare. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa 50-50 mare. Ha? 50-50 nga? Sorry. Tangay pilitan na ka mangibaga iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Ada mo trik na ka lalaki. Anya? Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon ta nga agasawa. Sige. Wait. Promise. Saan na maulit? Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, saan na insan? Ija akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay andal di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu kani bakit mau? Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adi mon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siya tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingka agsukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mon ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ibag. Mabuti nga mga agawid hain. Uray dito isalasin at ipagturugak. Ha? Sige lata. Berto! Apingadda ka dito yung kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyanang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saan na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalamit, nagbutang gapo iti inaramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tandua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mulat ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat amin ng agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite.
agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Kastoy man ti surat ni pagayam Andrea. Dear Manang Biyanang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumamatilingad itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanuan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon ko matatubngaren, nga maapanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Manang, agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang po ko yaw. Ay, kinasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, anya din ang nagkarumyaw. May salababoy ti partyan yaw. Ay, kawan na tata. Dakil mo di baboy, may? Anayon yun atalo tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti Pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay, sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka, no ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday dya, pay baboy mau. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwarta, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan ka, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay kay makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Alagan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon, may. Kababayin mo kada kayo akalugaran, mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kaw. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno, da mga muawer iti apo ko, may. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko araman anjay ice cream kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaujanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo Ken planom iti biyag mo.
pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka makada kami adadakal mo, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagam iti anak talakay. Saan pala nakagrad-gradwar ngam kasta ka ti bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa yung nagitimbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakal mo? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat mait. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua ababoy. Ken dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamat ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tay us-usarak nga agninenang. Day bangan! Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanan, gastos laday ta, adamot badok. Ay no di mo kayat agbati kan. Di kom umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Dua ababoy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bunga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wan nga raw. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas jayan ti kinatao na nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran. Agpapas kaya mangan, daw tinapartay. Dua ababoy tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata. Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti adu arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti adu arigrigat may. Nakagraduaran dagiti dua nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may.
Kahit sigurado nga iti mabait. Ag trabaho mo tanti inaudi nga anak may. Nagasat ka may. Tada, professional nga anak may. Isudan tao, ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda, kakabsat. Ay, sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti ustaw ti panagraduaran ti anak kao. Kahit agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragragsak kada kamay. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan, dapay upat akal din kaw. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao, kaglalapusanan tayaw. Aglako-lako kakaditaan. Ha? Ipasida tayaw kadagiti tattao dagi jay tarakeng kaw. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paimot nga umuna tinagpuunam Di ka imot tamaday. Sana pa nag-imot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga rodain, agswildon to ni Jonah. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah ti mang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwasa kon inton bigat tatang. Tain nakagrevyo para iti board exam ko. Ay good luck anak kaw. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Win tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatak tibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito eh. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnay iti pagababangat. Dapay mo't may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga taan alpas ti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may? Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din. Apakay, sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken
Parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw. Board passer ti anakaw. Lakay, tangiwa mo mamag. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibagam adagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Kwa. Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobiyaw. Dan aya nobiyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar, Agtrabaho ka pa, Wan, tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom, Jinwang Mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngay way. Tabi siya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ay. Pag blow out, jakab sa Mau. Iya. Kuna man o dagiti baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay Nayunak itinwang. Nagadungay may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat Mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kagka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da kakatasyo. Di pa naggraduaran ti inauding anak mi, Ay na. Duan ti professional nga nakkaw. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wain, katoy paray may katoy. Kitbayam, no kasta ti pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay am kita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa hiti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay. Apay nga awam man dito'y malayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, iso na panain. Agawid mo lang ata. Wan into na da masapulan na trabaho na. Anakaw, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man? Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga masikog kan. Kinapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho.
Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dani makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen ko mga rod tatang. Alatada kami ti mga wawer iti anak mo intun na da trabaho. Wen ko ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Saan na mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati tao. Sinikugaman ng to anak ka, ka amom nga pa'y trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasal mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti day dagundaway manang biyanang. Inungong tan na ti anak may kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da John Hakentino iti kwarta a nagkasaranda. Kat saan matan anay apply ni John na ti inadal na ta nagsasaruno dagiti anak da. Kat no niya timatgadan ta asawa na kas driver, iso tiyan anay da. Kat ni matlakay, agbababawe tamabaen, gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kenkwana, na amiris na mat abiddot dagide nga inararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Alak anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman ti anak yo. Sa bagay mawatan matkit de, ta syempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay nasukal lakit nga rodan. Ang mala, adan tulad tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balin to awagas. Kat no anyaman day tawagas, day tati di tay maibaga. Basta itultuloy yo, ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello, daytoy manen ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Kastoy man ti kuna ni pagayam grasya. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka. Kadagiti talong anak ko, ada pabritok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano. Kat iso ti kayat ko may drama ita. Taamok nga daada lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang haddo ti kwartayo, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agyaman naklulit anak ko. Ay na, kayat ka anak ko. I love you. Igatang yu ti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa.
Kan gumatang kayo iti daduma pa ka sa pulan nyo dito'y balay. Uy, nanakaw. Ay, agihaman ka. Tada kayo kinimanong mo aton nyaw amang mangted iti kwarta. Awan na nyaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurme ano anyat lutuan nyo, nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak kaw. Hey, nang yagak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumro kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak kaw. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Aywan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminang kahit. Duwari baw tinted na. Ay, gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinagapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol yo, Kahit da kami matla tinamnamain nyo makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngam jay inauna akabsat yung ay. Awan pa'y maitultulong na kanyak mag. Di yun panunutan ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wun nga raw. Ni Manong yu asimuti pa ka is-stressak iyay balay. Anya nga tatiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti si daam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Intik outan da kumamot na, Sumapol ka iti trabaho mo. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa'y mga rutiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. No awan agpatrabaho iti kalsada, awanen ti pangalam iti kwartam. Nang, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay Gistar. Ay, dumawat ka iti kwarta, imbes asya kumatikam. Awang nga raw kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay to ikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagas out. Kanya nga raw, Mike, kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan, dagijay kakabsat mo. Una ta di adal da, Mike. Siya ngay, o mo na iturpos ka, dak pa'y nailapas da iskaw. Wuna, tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga raw na nakapoy ti utek ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nangan itinatang kang protas idi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok, idi ka diya mawawatan nagitiliksyon kaw. Sadot kakitday nga giskwela. Agtalnakan, tamabanugak lamang song-song bat ka nagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, mo. Kaya ko ata dominay. Kaano ngay? Intun bigat, mo. Kabarbaro, kontrata ti anak ko na jay. Ay, kawan na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan, iti balay. Tapaglutuag iti babaw nun, may, Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya, iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam san akams. May met di kams, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! Tangiwat mo man si kasi mo. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka,
Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manay. Kanyang rogay. Iso nga rod, mati kay batuga, mate. Manuntol at mayawat mo kanyak ngay. Dagasalt, limagasalt, Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang, mate. Ano sa nyo? Ano mano maitagaw? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rod, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanak. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan at tao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Kita man, nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtaw kada kayaw. Kaslas danda mga anakay. Kakarooro pa kay met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumuti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kapapay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag ti madiariin na. Apay, Simo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay naman. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niya gsaw. Kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay ngay. Ang mga ano da basol mo. Awan. Ngunti, amo ka pang kurkuranti na kanya ke tikawan tiada lagaw. Kenawan na talaga na trabaho. Kinapudno na italang agparte kanyaw. Amok ti sasawak. Mas dawak nga road. Kat saan kamot nga inom iti nakaro. Wala tata. Italang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat na iti pagbaga ni Inang. Kaslawan sir-sir biji balay may. Ala, uston. Basta sing-singpet ka. Ipakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwas, wen simaw. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, san. Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatada. Masaok lang kiday. Saan? Diya makidi maramay. Ana? Damagat? Anya day si mo. Adano biya, ma'am? Awan pay. Apay aya? Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan.
Huwag kan saan lati kaya kung isong mau. Awanin ti ado pa'y apalpalikaw. Kaya na kuno saan. Kano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kaya't kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Una na. Nagaram ako na, takas tamit ti kaya iyaw. Kaya iyo mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw, sana. Nagaram ka? Dayjay pa'y mo't apada marigrigat. Anya nga'y tipakanakan ka. Apay nga nga iso timang pakang kanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Nagsasao ka. Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang, mag. Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga'y kasar ko niya na. Ay, saanan ta kasar-kasar. Awan usar mga kasar. Madumot titarakan ko amanok. Apay masapol na baboy ken nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya, di ka lagbay. Tapag bainak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tayo natiltil a baboy ka. Ate kalailin ti ropa na. Ay, sanang! Mangibabain lang tahandam nga kasar. Nawan ti nakababain di ta. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Oraya. Ay, agpadat ang aruda manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga rod Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Ala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyo, simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw? Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga main, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni balayaw. Mala, hindi patakder kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumanglip-lipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayah mo ta malipatan mi dayta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipaw iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yung kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni ti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwarta na. Saan na day? Kababay, nagdaw-dawat hak. Makatrabaho mate. Nga urayawan na iturpos ka. Adaw ti pakipurdihan di ta day. Nalangaron, makamo ka. Basta makaamukan ka ni nanang Tas ikamot lat adda ditoy. Una day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam kakagrasya. Agpailikan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant
Nagsabat taman idinapan alawasan. Sa idinamin sa nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mga restaurant. Ay na, ay, masadutak nga aglutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant dang. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kitama. Ta mga numasobram timangan iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapaggatang itinaimas amakan kaka. Ay, malaksid no awan. Kaun, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kaano nga enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan tiraman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay. Ta bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka. Tanay, narigataun. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, hinanang itilinuto ni bakit a pinabait. Sigurado ang magustuhan na daytay. Ha? Ang dagas asaw. Anya nga dayjay. Ay, ninsa mo inanang kaw. Ay, inakitain. Sijak kayak cebatay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay itaray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan ta napiktara mo. Ti pa nagsuyaw. Gapo iti pa nakaatake yaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentunyo ka dada jabraud? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Sadya kaya bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo si sino yung kuiderskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon. Aya, inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawusming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw eh. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang gayam. Nagpauig dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo Sana makuti da itaw eh. Idulin nyaw. Ta kwartayo la da itaw eh. Anta kwartami ka ni bakakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Kan makipurpur diya kamay. So saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami ti makamu iti kaninyaw. Sebo. Napay niya pagsangitan nyo aya. Bakong ko sasyak lagabay na ka. Gapo iti kisawin ko kay pakawalan ko ba? Ay, napakawang kayo, taina kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Remy bulong akide. Si Kang Gayam, di makasulong kanya kisa. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroad ay. Awang kuman nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Nisimo nga anak ko tinaano sana nga sa asikaso kanyak bayat tipan nakatakek aging ga anak recoverak basit manang biyanang. Katita makapag naakmeten iso na laeng tain inayad laeng. Kad naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak. Gapo iti asik iti inauna nga anak ko. Gapo iti panang tagtagibasit ko kankwa na ide.
kat ti pagyamanak nasingpet ni Simo. Saan ang nagimulay ti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, itilikudan tinharamid ko kenkwana. Halakastan, tuy pagayam mo, grasya. Pagayam grasya. Saan ko pakaragsakan tinapasamakken ka Ti pan nakaatakem. Ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta. Tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo nga ina, datayo ti silaw ti pagtaengan. Datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo. Iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo. Baknang man wenno pobre. Di adal man wenno saan. Nasingpat man wenno saan. Patas kumalatta ti panangipateg tayo kadakwada. Ta nagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello, papagayam. Tisurat ngayon tayo drama ita, kat naggapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan akaryo. Kastiman ti kuna ni pagayam karyo. Dear Manang Biyanang, na ikamang hakit isaan amawawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamuak laangan idinagdan na kami. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang gataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumat aminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Sika matgayam diya tabite. Wan, kasangsangput may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ay adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan tiluganan. Ha? Anyang alugan? Ijay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Uwan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray umuna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makaamaw, bayaw karyaw. Ay! Mabayag pa nga grubot to'y di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may didalanan. Agtal na ka man matkaryo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawa mga
Apaan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao? Kayat mo? Malang aruday. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sir-sire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi karuba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak nang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, betay. Sapay la ko maanana. Gumatangak man. Apay, ayan jaglakla ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutan. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Pilyang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumayta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabak na nga ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mon, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti chan kaw. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man? Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga na puskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Betty nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastog. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay store Kadya pa nag-shore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan no kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-shore pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatang ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit ti ulok. Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon to nubigat tamangan tayo ije balay. Apay anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, aga sa mandata. Talaga nga pasikat na diyang abite.
Agasam tayo ito'y pati pag-publishing handa iti Luganda. Di da pala yung publishing ang matidya Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ah? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni Bayaw Usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Kanya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag-high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di Bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap diyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan ta nga iti handian ni Bite. No, haan nga mapan ni Bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni Bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupot da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sumra kayo ah. Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad adda lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan ah, aday jay kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kadagita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamit bakit? Tadyay nyawig ko kaninyo ni Bayaw. Ay, mangmanganan ni Bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Naimas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iti garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di Bayaw mau, awan plano nan ngagtrabahaw. Diyaman na mau. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabahaw. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawam. Ah, Ay napasensya kan karyaw ngamasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan ngagtrabaho di Bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabahaw. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka. Badbado dagito. Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y kukwayon kin ni Bayaw. Ay, saan? Ada ba dume kanila kay ko bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa ada gijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya.
Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan biti? Thank you, latan. Itad mo langan ka dagijay mas agkailangan niya. Dagijay kakaasay nga tatao ti pang tadam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Ha? Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray di ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubuatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay ka tanda ti bato ti aprok. Hado ka no nga minti bato na. No saan na maopera, mga no kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay, dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo nga minti kasid gan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo na dagdiskitaran na ka? Ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat nga minti mabayadan. Ado pa yan nagpatulong ngam kurang matladta. Anto'y tinayom mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo layay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na adda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman nak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan nyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga... limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta sawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katugangak. Kat kalpasan day binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti kapsat na ngagtrabaho. Tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, tuy pagayam mo, karyo. Nala, nasaya at mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maditinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat steady latta. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit dinaytan? Masaulang matkit day. Talaga ngamen, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganuan niya pwede nga raramidan nan. Tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Ba nagasana na sayaat.
Sana dakas ti umapal, no lakit dita nasaya at nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na, maragsakan kakit di para kenkwana. Kat panunutem met no kasano ti wagas mo, amang papintas met iti biag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam karyo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggahan ti pakasaritaan ni pagayam karyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Biyana! Hello manen, kada kayo papagayam. Ti surat ngayon tayo ipatangatang itagat naggapo ni pagayam tayo ang naglingat, itinagan na Miriam. Kastiman ti surat ni pagayam Miriam. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti super tudyo, wano super natulnog nga anak. Kadagiti amin na natutulnog nga anak, may sa siguron ti asawak kadakwada. Mas daaw ka siguro no apay akastoy ti ibagbagak. Iso atap no maawatam ti amin, rugya kun tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaeng kaninato nga asawa. Agsagana ka, Miriam, tay pasyar kay di balay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga stricta? Saan? Nung natulnog ka kang kuwana, kaya nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Apay ni nanang ko pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo ngawan na ilepas na. Ay, sabagay matkit di Sige nga raw, kaano ti ipapanta? Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat anak ko nubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wamay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo't ugali na. Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Kewain, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin tinubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day taw, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyok. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagaws. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day ti apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makitkitak itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Isun ti talaga apaki asawa tanasingpet lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nato. Anya kumangay, nanang? Na, apay awan plano mamangi kasariti nubyam. Kwa? Ikasar mo natan Kanayon matanti pa nagkuyog yaw. Pasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. Ay, kida kayo man. Wan, ikasar maun basta ayatem laki di Ay, wan. Ni Miriam ti first kan last love ko, nanang. Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam tadumanon tayo ni Timabi Miriam, agkasarta ka naman ko na ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa. Kaya ko asawain, napagsaritaan mi kan ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Anya ngay, may kang kasartan. Sige na to. Sikati makam mo.
Awan sapay met urnong ni nataw aka anak kabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak tiag gastos manong. Anya! Kasano numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakan nanto iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang gasawanan ngay, no di natulungan na manggadyanak ko. Madia ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawampay mo trabaho ti anak ko. Kan, awampay mo't anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa amasikaw. Wala nang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kaninato ti responsibilidad. Tawang mo ngamin natalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga ngamin na ilupas ti kurso na ide. Sayang. Ala nataw, ingkadalusanan tagbalin na silid yo ni Miriam di ti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una lang. Ay, nagapuak ni Jay Ilay. Ngamawan na aplayak at trabaho na to. Kastaya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko maang. Ngamawan mo't nakitak abakante. Ay, sayang nga rod, ah. Anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtarakin tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, iti aramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan ta pa'y nga umuna ka ni nanang. Ah? Kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kino iso mo naggastos idi kasarta. Iso nga intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati may papaniti pa nagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga akastamot lang di plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Wan nanang. Ibagam, tasaan nga ginlalaing. Wan ka day. Siyak, tibos dito'y balay. Iso asyak lang, tagdesisyon iti niya man na maramid dito'y. Wan nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At dababoy ni kabagis na. Ginulpinan ti nga pulo buryas. Mayat ah. No mapadakil tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasalta. Anya, Oh, ngaming kwarta. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatam ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kayat, Miriam. Ha? Si Kati rumba nga sumapol iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam ah. Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na si katinang padakkel kang kuana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuana. Si katag trabaho no kaya mo. Anyan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamot ten iti asawak. Ay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar may.
Kailiw kung dananang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta ko maijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid ijay lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kwa na? Kauwin na. Nariga mo, no bas nagbiyahe talata na dita damagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan? Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang, tagawid. Di ka sumurot na to. Tawan nagpakan iti babaw. Ayun nanang. Ay, wang gayam. Adda ginatang ko pantalon kan sa nga dosena abrip mau. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak, wen. Woman nanang. Nay, apay ngay ngagmay sakaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wan nanang. Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya, kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibagati nana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na, masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya, ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka. Amumpay ana imbag ti ugali na. Ay, wan nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pailaan nagamam mo kinni nato. Ngam nakikalay sa adagosan kan kwa na. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manak ko? Kasaritam itinasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka, anak ko. Una nang, ngamjak pa'y agawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At nangamin pagtrabahwa, kanayawa mo mang pakanan ka dagiti baboy dito'y. Iso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adi na kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, busy ang agpakpakang ka dagiti baboy. Kay, kano kang ingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato dito'y balay, Agpakang kay ti baboy. Wen nanang. Agtrabaho nga may ng tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wen ka nung arod nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Jak ang motilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nata, may kamanganan, tanay, adapay trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, tamasapsapak nga agriring. Di mo namnamaan ti sa balya tao, tawan latam mo kon. Miriam, may kamamanganan. Wen nanang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapakan ng isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman.
Asino iti pangtadak iti sweldaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rodinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batit tiwalik kaon. Nasaya nga ron. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo tanay. Duwalaang mo di pag sinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakad. Rabein. Nay, niya sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko iti sweldaw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinuresi ka, apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, no iso ti mangigamit iti sweldaw. Jak nga minamaw, nuan niya akan ka. Asawa nakba, wano gayam. Wano karo ba lang. Maturog taki din. Tila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay kaki din tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak Miriam. Nasakit sa kano tinakam mo, tasyak tinang tedan na iti sweldo na. Ay natap na ibagakan kanya. No sana gapo kanyak, sana nakastrek ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Iso arumbang la syak ti pangtadan na iti kwarta na. Ay, no kastangar sagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastangaw galaym. Nay, apay nga impake ka ngay, Miriam. Apay papanam. Pumanaw akong iti da ito abalay. Jakon makaanos dito eh. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak na to. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtung palam, makaamu ka. Kwa, damagak pa'y kaninanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksi ka. Kas kalaubing. Ay, Miriam, di ka pumanaw, Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Baya ma pumanaw, no kasta ti kayat na nato. Di mo pang kibyangan. Panawam dita, umay ka dito. Una nang. Manon nga aldaw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa iti asawam. Jakon namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ninatumat nga minanang, di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang ang paiso tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita mananakaw, tay nakalaan tay pagbayad ka. Una nang, umayan! Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may ibalayay. Ngamin na atake ni nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Diyak ka ba ilan ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Sorry, no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayon nak nga rod da asawa ket nagawid kami ijay balayda. Nasurukmat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak ta saan ket nga rod na makasao ken makabangon. Ket iti sana nagbayag natay metlaeng ti katugangak. Ket ita adan talungan nakmi ken ninataw ket naragsakak tanasing petlat ti asawak. Alakastan ti pagayam mo Miriam. Alah pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya.
kat adun to pa'y kumaabindisyon, ti dumteng kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miriam. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Diyos tagngina kada kayo. Amen. Biyanan! Hello! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan apilang. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang. Dear manang biyanang, kababain man nga ibaga, ngem nalaingak ngagdawat. Amin na makita ken makurso na daak, dawatek. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwartak. Nag-imot kayo matanan? Awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ijay ngay. Ijay ili. Duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayat chinelas ko. Awan nga rod. Bagya kon amatan. Kursunadak nga men. Ay katun Sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo da ito'y. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan manang iti dayta chinilas mo pilang. Ni Emma, anang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Di kalagbaing iti kastangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat mo't lang na di agdadawat. Basta maday, kababa inti kastangar aramidem anak ko. Adda lang arud chinilas mo. Di ang kayo mat dumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun to mat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas da agdawat? Ang kayo kit di mat dawatan di sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan nyo mat gamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samad nga usaran dato yan. Ay, usarak dayta. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalumat gaya man je papayayo. Dawat akon je maysa. Ha? Ay sige. Alaan mo, ti maysa. Ha? Agpaiso yaw. Ay na, nagsingpot kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabitlang ata sukdalay. Sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay laeng. At je, lemon yung ay. Bagyon sa mat na dyan, dumawatak man. Sige laeng. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamay. Kan jay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige laeng. Ada mga lakalaeng. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga main ti pipino ita.
Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Hey, agpabarato kayo nga rodan Ay, Jack pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran Inton umay allowance pripe lang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yu? Ay, sapatos di bakit dayta. Di nansa mo unay usarin. Ay, dewata ko na nga rin na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan sa amutan. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wan na nga manag-apal. Nagaduman dagitay gamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itid da. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May mayatan tag dawat ngam jag takaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga may ije balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay na anak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Katanda nga ron nga usaran nan. Di pa kaya tayaalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukuyo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay? Umaykan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay ti itid datang danta. Nasakit isikap ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto matkid di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasan nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig kamo asakaw. Pangusaram dita sa akaw. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman ija ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret, nanang. Nanang, umuna akong nga gawid niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, ololas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan, nanang. Intad na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngayon nyo palang inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya. Impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Ala, agawitan. Ma, hanmon samot nga ususaran dato'y payong mo iti ruwarte balayaw. Ha? Ay, usar ano rumwara? Adon samot ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro dun daan pay. Data baron Ha? Sige matan Laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kuha. Maasi ka kadi kanya kun. Naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Ha? Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Ay, sige. Ag-umatangak tulaangan iti sabali. Tata Berto,
Nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wayne. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya? Nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw. Mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw ba? Manasay ka. Ay na. Nagmayat matanan. Kaslak nga agin inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtut kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yatag dawat? May daruman na yatag dawat? May balodan ayan anang? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga, may mayatag dawat ngam di agtakaw. Kandi kayo kay di agyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di supay ti igatang tayo kuma. Ngam pilitem met ti taong agpadawat. Nga uray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti daw-dawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na, maday ti kasta. Anya dagitay mo, Emma? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadpado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damat laan nagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya? Uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti unag. Basta binagkat kulatan. Takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Sige adamat kwarta yung igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaam manan kadagita abadaw. Nang dawatam manan. Napidot ni Emma iya basuraan. Ngam dinawat kon. Manan? Kitaan nyo man no bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato bado. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakit din. Ala! Ada pa gan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y bra. Apag iso narot-rotan dagi ya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibulang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Korso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangin na dagitoy. Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngayon Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsay. O nga ron. Uray siya katadamat mga angot ko. Si kansamot pilang. Si kansamot nanang. Angutom ka de, takilikilin. Angutan yung matatakay-lakiliyo. Siya nga tangag paiso aya. Ay, ikatuman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay. Kumanudkod ka. Agagatalak nga ron.
Naggatal nga ka na yung dato kilik-kilik. Kantentero nga bagik. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. Nanang, kataan nyo man no bagbagay ako dato badok. Nay, nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat aggagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tili naon na. Ada te wallet. Ngam awan mo't karga na. Ngam inalaklatan na dato wallet. Dato man kataan nyo ka di. Na, unayin ti panangigpil mo di tawalit. Ada karga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit ha. Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. Adan sapay na iburda anagan di ta pantalon ken badom. Ken na agpadamot anagan ti na iburda dita. Wan iso nga agpares dagito nga bado. Kan oray dato wallet adamat lang na iburda nga nagan. Ngay, akin ko kwa ngay kadagita. Adamat nagan na. Diyak amo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbelang da nga roden. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawang kansimbuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog akon nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God! Ni, api ay, ibatan diak, api nga Di ka pumanaw, tamangayabak iti pulis. Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko, anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga tinakaw nga ibagbagayo. Ay sus, awan mata mo kay ta. Badok dayta suot mo. Kanta igpilam awalet ko, kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko, impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagdataka. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak tibaket nga kinkukwa kadagitin suot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng akon. Alakastan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisumak mo lang arod iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at mat tayo ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uray laggod-gud kan, gapu iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak ting ka panangibinglay iti kapadasam. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hi! Isurat nga intay drama itakat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan nga Abel. Kastiman ti surat ni pagayam Abel. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawo na kitan itinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidak. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kitaan nyo man, no bagay kumutlaang dahil ti rilaw. Nay, ay nagpintasan ta rilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible aginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, inregalo da. Asino, ni Gracia no biyam. Grasya nga.
Kat mo bayagan nga imbreak ko ni Gracia nanang. Ni Celia ko na ayumot Anya, Hmm. kaano la iti nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kaming agkalaan nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kaya't asinaak. Ngam impilit ko Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Oho! Pulos mo't Kita mata na Kasta man tinaramid mo niti kalabas kadag iti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal kamot niti pamilyam. Awan lita, sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan Ay, sus. Umawag maninday to'y text kanyak. Asino day tayo? Di agkara-text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man day na sino day ta? Ay nanang, bakbakitan kayon. Agparong kayo pailain. I-block yung man day ta? Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agparong kayo pailain? Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man day ta? Malawanan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsenda na nakaw. Masaya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagak mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasim ti mo ng selya. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya't makita dakdag iti kaaruba yo. Pasig ngamin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adag iti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsip-sipot tararamidon da. Anya? Selya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat ta dito balay mi. Kwa. Ala, Selya, agitatan. Mabuti nga. Hindi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkay datan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot sila. Ta saan ka natin ihijar? Adan mo. Ha? Ay sana, saan? Di na kumamat sulisugan. Ikit, isungarog nga inayapan ka dito yung balay. Mabuti nga. Ang mga panawan na, kuno da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Ad-dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat kamutan, Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang banglo di. Saan ngamin analablabaan ti ulas yung puhan ko. Kababayin mo ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Diyak kayat ko na. Nagirot mo ti palangarakop na kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi di, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kama. Dagitay do apungan ko. Natin nagda iti datar. Pati ulos natin nag-amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngaming agin-gin nantil itay dagitik pusa iti kwartuyo. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Baybayan nyo lakadi, nanang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso dayay kamak. Ngalam lang. Inak isimpan nanang. Tapno di kayon sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia, tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayang balasang ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasang ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak na ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay.
Ngamidadan. Kaslanak matimbasuran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, Nana. Isa pang asiyo tabagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasang ka. Saan magaya mo na nasin aw day Jaselya? So ngayon break ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta unay pa nagsangsangit na itay. Diyak nga rod kayatan. Apay, mapilit na kaya nana. Ay, maditikas ta nga aramid manak ko. Saan bareng-bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asa-asawa na nang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko la tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apol, nyala. Na, sos. Umawag eh. Hello, Crystalline. hello Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ayatin na? Wala. Ay ayatin ka mat, Abel. Ha? Basta di naklukluk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sapay la ko ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Ngamawan mo't kami pang-date ko kan ka. Naimbagkin ka ata at dati trabahong. Agsusildo ka. Siyak nga standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Allah. Kababain sa amat, Crystalline. Pagpainam ko ma, katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Promise. Sige nga, Ron. Hotel mat adagos ng timayan ta, Abel. Kat di tanto matla ti turong na. Ket, anyat plano mo nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data, period. Di ikasal. Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok nagkakasar. Ngam nagsisinadamot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam no pilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak iti nagbuetan ta. Awan ka sara mapasamak. Tas sa anak pa'y ready, okay? Anya? Crystalline, di mo awag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko aratam. Da kaming ti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arud kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano ak marodan. Masikoga kon. Ipasngay mo tulad ta Kaya't da ka kano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatapi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Crystalline amang ikasargan ko, na. Kadyak magngarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asaan kami ngagkasar? Ay, unay kan nga ubing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, nanang. Sige, tanay. Aldaw. Nood namang sabol kanyak.
Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya kon agsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyonin san, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, itibagi na kanya, kasinsin. Ah, ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na ninsan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabalin mo na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ba? Tama nga no, mabalasan kay ti kastangan aramidom. Ay na kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumba nga pagdanaga kasinsin. Anya? Uray kasinsin la ko maababae. Kat awan kasinsin. Tapasig tayo amin alalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka matalaga po di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Iti data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray agdamag kakalagiti kakalugaran da. At day, nagsina kami. Aya, katagpadata nga rodabil. Ore siya katawampay ang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat duble matgayam. Isungar ngagbagay ta, Miranda. Iso nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy DJ nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda. Ay takmat nga ron ni Abil, tatang. Ay so, sigurado asumaraw ka man nagsangit no aklunam day siya alalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No ngay agbalbalewan no siya te pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasag na ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Iso ti arapaap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat na nga aramiday. Kat agbalbaliw to no agayan-ayat kamin. Hello, sino da itaw Ay, sakda ito'y adura, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, adura. Kat mayat lata Mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar. Sa atan tumangan iti restaurant. Looki king ka. Ay, sige. Mabalayan, pitaw. Ay, ayatin ka, adura. Ha? Ala, apay akas tamatan ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw, awan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, gamsaan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumatlaang. Basta ilimit ta. Di mo'y bagbagaking kwana. Tapno saan na ta alapdan. Ay, pitong. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? Agpakipot ka pa ilaang man. Wen ko namaw na. No adarik ng kanyak. Tapno datan. O anya. Kaya't nakadewin no saan. Ay, kwa.
Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya katsaanan amakilig. Ang adamot kaya mariknak akastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman ka. Tadi na ko na pinarigat, Adora. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana, pumanulbos kayo, man. Rumara ka na kaw. Papanan nyo? Kit malay, man. Ijay ili, inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, man. Naglabasit pa ito bibigyaw. Apay nagpapapintas ka kaya. Ay awan, ay katgagangay na Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko nanak ko. Agluto kan to gaya man iti kanam tamanganak ton itirwar. Nini. Apa kasi Jenny nalang ko. Dali. Apa yan? Sapay kumata din agtulokwan pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag bait. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka at relasyon ta. Ay, kahit awan anya kumanay. Basta dita kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisin akan kapitong. Wow. Nagpintas kin nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply ang ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakmut na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatag ngay baga. Dinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumwar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matanti kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursurwan na kung alipatan Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga kasta matanti bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matanti pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Yung day tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat ko kin ka. Awan amok nga nagbasulak kanya na. Ngamimbreak nak ni Abil, tatang. Dayta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abil. Ay, saan? Ikamat mo di ti bagim kingkuhanan. Ay, saan? Bye-bye, amaw. Ay, agbrektan, Adora. Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan. Ta naumaking kan. Anya? Sino ay ang amindeta na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, kuna na alam na saan ba't gayam. Sino pitong? Ni pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni pitong. Mapay nga imbreak na.
Anya? Ni Tata Pitong? Ay, apay ngamin anak iboyprin kayo ayakin kwa na. Apay da kasaya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anin. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, pito. Ngay ayaten ka unay. Eh, nanang, rabiing. Yung kayo maturog eh. Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak maturog. Jak mangan. Na, Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. sos. Ay, yawanan sa reserviti biyag ka. Nagkasang tinapasama kanya. Imbreak nakngat jay ay ayat akunay. Ay, pitong ayat. Ay, unay ang tikastoy. Ay, ayatan ka unay, pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbreak na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay, anyat basol ko dita ngay abail. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin nga awang gap-gapo na. Eh, katsi ka, apay nga imbreak mo matianak ko nga awan gap-gapo na, alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak, sungaton pa'y nga umuna tabagim abail, day tabagim ti pabasulam, sana sak! Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyak mabalin bugay. Ha. Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway, gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandi ngay ko nga rod tinak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Abel. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, ikan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo iba sa itakat nagapo ni pagayam tayo, anaglingad itinagan a mercy. Kastimaan ti surat ni pagayam mercy. Dear Manang Biyanang, parikot ko ti asawak, kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga dumat tagpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Masay! Dangon! Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga iday ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga dainggatan ko itinaimas asidain ta bakay. Kanayon nga the sideline mo alan daw. Amumot ang bakay. Nalaing nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwinan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Kaidasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya mananday ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak ba rin nag-sideline Iso nga ating gatang ko itinaluton abulalaw. Ngapno saan ka na marikatan ngagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta.
Jakmet amo amang isangpet kagayam iti sidaan. Pasensya ka na, Marsay. Jak matan na panunot nga awagan ka. So, gimatang haklatan ay tinaimas asidain talita. Ala, idasar mo nga rudan. Tani, mangantan. Wan ba kay? Nagsapa kan ama pan agtrabaho, Lando. Wan Marsay. Adumatin ti sideline ko. Ngamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta, manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti da doma aramintak. So, ada ito lang martilyo ti imatak. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagarmusaram, sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saan. Sikalaangin ti agarmusar, Marsay. Sigurado, apakaninda ko ni iti pagtrabaho. Nagsapa mo anapan nagtrabaho ni Landong asawa mo, say. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, lukasta. Ada pa'y sideline ni Landong. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano kasta mo, say? Nasing birthday dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat. Ken ison ti kasing patan nga asawa. Darling, atuyin ti kwarta. Ala amunday ta. Imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman ak darling Josefa. Magsingpot ka talaga. Ay na. Para kan kaamin da ito ngar aramitek. Uray saan ka na mapanagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta talaan ti makaamu iti da ito'y relasyon ta. Delikado akin ni bakat ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan abaluak. Sa nga pulo na tawen tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling, di ka matanagan. Kanayon na nga umay dito'y balay mo. Uray man, idaldaw mo mayak dito, mabalay. Talaga, darling? Uy, darling, sikaw. Aramidak dito parakin ka. Ngamen, ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ko. Ay, agag, darling. Di ka lang uma. Ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gaputa maayatanak ka. Ay, nayunak pa iti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adda ka kaun. Ni, adamanin imot mo a plastic, Landong. Anyangay da kita. Ay, pansit yun ato prutas Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kong lakay. Ay, kaya ala, mangantang arudon Oras siya, mabisinak mo tayo. Landong. Apa ya? Kadigdigos ko. Nagbanglo at lakay. Arakupan na ko. Ay, pangasim mo rin makapurpuro ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapurpuro. Mayan, dito turuga ka. Ay, dahon malablan mo siya. Pilitom atyag mo lagat lang po. Paano kung mapilit ag mulagat ang Marse? Diyan malablan na talaga. Magkindi mo na talaga timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo ka? Tatang, ato iti kwarta. Ay, day. Sa nga ribo mo't day tayo awat mo, Lando, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito asang ribo.
Imbag lang nga igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kasta barok. Dayta ati manugang saan anaimaw. Tam, no kasapulam to pati kwarta. Ibagam lang kanya ka. Di ka agbabayin. Ay, mun barok. Ado, ti kwartam ita. Wala tang. Adda ngamin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayaw. Kasta ka di tata? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga round taag nanayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Wen, tatang. Mom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta kon nga agtrabaho. Sapay adda maintenance ko nga agas para iti high blood ka. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ako na yan. Ay, kung gayam, adda ko maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Kwa, kahit ko kumati baro a cellphone. Ay, saan na parikot na ita, darling? Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga nga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawam. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo da? Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawadwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Mercy, tata. Awang may jabalay da? Ay, nagudong ni Mercy. Anyaya ti ibagam king kuwana. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napatagla unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro? Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, di kaya't ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Mercy ti pangibagaak, tata. Apay ka no asap sa pulinak ni Alona, tatang? Ay, adda ka no'y bagana ang nakita na amilagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di namat imbaga kanyak no anya day ta amilagro ang nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga ta siyak pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Adda akon? Unlakay. At naman ang plastic nga imot mo. Uwan bakit? Baro a cellphone da ito. Kan naggatak mo tin iti abas tuta diti balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kita man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito'y. Sigurado anangina da ito a cellphone lang daw. Uwan bakit? May sakadak iti kangina na cellphone da ita. Hindi ka matanagan. Taigatangan kamot iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw? Uwan! Kakaisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan kamot iti cellphone mo. Nay, Alona. Sikamot ti masabat ko. Ala ka lando. Apa na ibagam kanyak da ita? Papanam? Paano kiti trabaho ka? Apa unam lang asino kang agdamag. Sige, tama pa na ko. Ay, wan ka, papalamad. Mapanak mo ti trabaho ka legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ko asawan. Pudpud no, mapanak ag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaang. Anya? Mercy, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makitam. Matikawak iti bagbagam, Alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may kaadagos no tinexan kawan.
ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga maladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wala kay. No mabisin ka, aday batik ang makan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wala kay. Siya kung ti makaam mo. Maalamapan kakit din. Tamangan numala daw kay ti papanam. Sige nga rin bakit. Mapanak kon. Alo na tinag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na, numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, nagsuga ko na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka rin tagtik ako, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando! Anya ti kayat asawan da ito'y? Ah. Babaim ka di da ito'y abakat? Kuya Marce. Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marce. pinapungutan. Nagsakit. Marce, isartin mo matay ta. Di ka kumakiskandalo dito ha. Darling, anawam ti asawam. Masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Nanay ko! Marce! Marce, pinuuram mo talaga iti kawas ko. Awanan kay ti pain Lando. Sa balimat gayam a sideline tar aramidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang Marce. Ginargari na klang di abakat. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan Lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marce, pakawalan lang kanina Marce. Di na ko mapapanawan Marce. Sige I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marce, pakawalan lang ko na. Sutad. Sana naman ulit tilalamit ko ngayon ka. Agsing-sing buwit ako. Promise. Pex man. Marce. Oray lagro nga aben ngagpakawan ta asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masya nakmet lang arod kang kwana iso pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan tuy pagayam mo Mercy. Nasaya at kakit di ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam. Nagbalin mo't kit da positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan, kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag, naurnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mercy. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.